24-iyun Qarasу bozorunda malinalar bugun 150-160'dan bo'lib ketdi. Qulqinaylar 150 so'mdan keyin kilogrammi cheleginde var. Pomidorlar bo'lsa 100 dan bo'lib qolibdir. Badran 40 so'm. Daha görüyoruz bu жақта almalar 60, dümbüldor bo'lsa 100 ga 5 tutib bo'lib qolibdir. Az o'zimde alışım gerek. Daha görüyoruz. Ova men çıkaram. Siz tartmadım. Sizin nemelerinizle tarttım. Ova. Elder meni уже tanıp kalıptır desinler Qarasу bozorunda. Болгарский qancha ekan necha? Болгарский 60'dan olur. 60'dan ekan. Xitoyskiy kapustangiz qancha? 80'dan kilogram. 80 so'm kilogram. Qizildari 170 mi? Xitoyskiy kapustalar kilogram 80'dan ekan. Qarasу bozori. Kilogram deydi. Eğer video жақса, пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазғанды ұмытпаңыздар, достар. Картошкалар қанша екен? Картошкалар 55'ten. 55'ten. Мына майдалары қаншадан? Мына бадыран қанша екен? Көрейінші. А? Бадрам, Мына свежий, жақшына қойға, өзім алады оқшайым. Бадыран қанша айтып қанша? 100 so'mga 3 kilogram ekan. Hozir 50 so'mdan alayın. 50 so'mni tartib bering jejam aga. Emekan свежий ekan qarasanglar, уже alib borib tuzlasa dele bo'laveradi. Men doimiy shunday alib borib tuzlayman desanglar, az-azdan kuzdi kutib, qotir badringni kutib o'tirmayman-da, shundan dele tuzlayverem. Az-azdan alib borib pomidor 80 dan ekan. Bundan da 50 so'mni qiladi o'xshayim. Mana kartoshkalari jasib qo'yibdi. 200 so'mlik qanday bor? Çoğdorunuz qancha darvoza? Kartoshkani. Buları 400 bo'ldi. Eja aytib qo'y. 60'dan. 60'dan. Mana 100 so'm o'tib 3 kilodan buni 40 so'm. Bu 40 so'm ekan. Ушул жерден токтотойлу, бул Qarasу bozori.